clear to that sibai ole pisila siam tharika neya Tunhnai Chanchin October ni nga le ni sompali inkara kauchan rongbol na Chanchin lo ngai thla ang o GKP Bazar Pastor Bial Tentisen Unit Somriat Pakwa anpe Kumin chungin GKP Bazar Pastor Bial lunglei te chuan lunglei Civil Hospital tan Bial chung unit chang palia jangin MGKP in blood donation calendar siam angin thisen pek hun puya kalpui china anhunung beratan venglai unit te chuan October nin sari sangni somni pathum khan BCM venglai Jubilee Hall blood donation camp hinein thisen unit somni pasari mi pa somni le meichia pasari anpeya heti hian kumin chungin thisen unit somriat pakwa mi pa somsari pakhat le meichia som pariatan peto ani Bial chung unit danga changin GKP ki kon unit chuan September ni som paruk khan thisen unit som pasari mi pa som paruk le meichia pakhatin an peya September ni somni pathum khan GKP Identity Unit member somni pathum mi pa som pariat le meichia pangaten unit somni pathum pe in September ni somthum khan bazar veng unit ten thisen unit somni pahni mi pa som pasari le meichia panga inan lo peto ani Pastor Bial shanga Bial ro rel le income pui nei ani October ni ruka chang khan Pastor Bial shang ten Bial ro rel le income pui an neya Bial tamzo ka chuan zir top niya GKP le BMP ten Bial ro rel nein inrin niya kaushan pui ro rel nei ania Bial chen khat fellowship department ahma a ro rel lo nei to an ombok BCM in chiarna sangni somni pahni atanga sangni somni pathum min atarlan danin tundin hmuna ABC som paruka Pastor Bial somkwa pahni omin twal chung kaushan zaruk somriat kaushan member noi khat sing sari sangruk zali le pali an omme kani MBKHP drop-in center thoktu te pualin retreat nei ani October ni roka changa ni kwa sangni somni pathum chung khan MBKHP enkol drop-in center lungle thoktu te pualin chomdol na inser kon mel teya intwai tharna retreat nei ania speaker le resource person anulala rem sangi mission veng aizol manani drop-in center hi kumsang ni atangin MBKHP hian M6 nen thok hovina kalpui chana Saikuti Hall bula inlo in thoktu full time som pakhat le part time som pasari anom meka enkol lai zanga somruk pahni an nei mekani MGKP shwai tu ten Mizorama political party shang shwai tu te ankom Mizoram GKP ro rel voi somruk pakwana in Mizorama Tunhnai ro rel na di ko omtheinan MGKP hian malaro se tia rel bo zuina atan October ni riat le ni kwa sangni somni pathum khan MGKP shwai tu te chuan aizol khopuya political party shang headquarters office te tlo in party shwai tu te ankoma BJP AAP Congress MNF le ZPM headquarters office te tlo in ro rel na do kan kil tura in wat sai me kan ni awangin Tunhnai ro rel na dik vongnung le tungdingam turin party shang shwai tu te chu an nge na ro rel na dika omtheina na huai sen taka malangam tura fuin chungchai sakna hunan manghalani he huna hian Mizoram GKP shwai tu te ba ka aizol area GKP coordination shwai tu te an fe chhuakani Mizoram BMP media cell dinani MBMP Executive Committee meeting chuan Mizoram Baptist me papol thil poimo le chulte von chat ko nga le malak na le rongbol na mumal zo ka puan zarani theinan media cell adina Hesel shwai tu le member de chu anwai mi ti he anni October ni sompani sangni somni pathum ni nga ni chonudar ni le chanve khan hotel elite venglai lungleya avoi khatna atan MBMP media cell ten chut khom na anneya meeting thurel zinga BMP rongbol na le malak na shang te da chatnan le phaulan nan social media shang YouTube Facebook Instagram le WhatsApp te account siam ni se ti te social media mumal le chazoka manani theinan awareness campaign aizol lunglei le longtlaya te nei ni se ti terelin unit le Bial BMP te rongbol na le program poimo te anniversary le Jubilee mangte chuan MBMP media sela shatir chin turin unit le Bial BMP shwai tu te an nge nani MBMP media cell member te chu heng ti hi anni convener Vanal Peka finance secretary MBMP Assistant Convener Lalun Sanga Patsuaw, Treasurer MBMP, Secretary JL Sanga, Executive Committee Member MBMP, Assistant Secretary PC Lalngai Sanga, Executive Committee Member MBMP, Member Te PC Lalza Mazo Nwai, Arlal Himpuya Ser Konle, Arlal Huliana Venglai Te Anni,
MBMP President le Secretary te chu ex officio ni in Aizol area correspondent tan Daniel Vandal Lima Salim Aizol le Longtlai area correspondent tan Simal Somtluanga College Veng Longtlai te ruatan ni bok BCM Kalphung Zirin Western Sumi Baptist Association Nagaland ho tu te an local October ni som pakhat sanghi somni pathum khan Dimapur Nagaland atangin Western Sumi Baptist Association shwai tu mi pali te chu Mizoram Baptist Kaushan in rail ball na zir chiang turin BCM headquarters an ron thlenga General Secretary le headquarters shwai tu ten lodong songin October ni som pahni achang khan headquarters office committee room ma income ho na le BCM Kalphung te in ko mu na an nei October ni som pahni ni ngani chumhadar som le minute som panga atangin na bulchan nan AGS pahni le administrative officer tenen income ho na an neya ani khatna office administration finance pastoral ministry Christian education worship communication literature and printing le fellowship department rongbo na chungchanga income mu na nei puyan niya ani ni na archive and library education social concern mission Relief and Development le Property Department rongbol na inko mu na niya kanzir na insyang le damdoy inte fan kwal puyan ni bok NSS Unit Baptist Higher Secondary School in Christian Hospital at Titsen Unit at Somthum Pasari Anpe October ni som pakhat sanghi somni pathum nilai ni khan NSS Unit Baptist Higher Secondary School Serkon Titsuan Christian Hospital Serkon Blood Bank da Turin Titsen Unit Somthum Pasari Anpe Tisen petu te hizir lai mi pa somni pahni le meitsia som panga anniya blood bank thok tu te hian skula kalchilin thesen hi anlak sakani NSS unit BHSS hian academic session sangni somni pathum machanga sangni somni pali kalmeka blood donation camp achum thum man nei to a emergency an pekti ne na vain thisen unit za som pahni an peto ani Aizol area chi ke pi hwai hotin Bible quiz nei ani October ni som pahni le ni som pathum ni ngani le zirtop ni zan khan City Church Kaushan Hall Aizol area GKP wat sain Aizol area chunga bial GKP shang hwapin Bible quiz ne niya quiz master atlangwal vanal ruata executive committee member Aizol area GKP mananiya Aizol area huam chunga bial GKP som pahni antelani zan khatna October ni som pahni ni ngani zana tlangwal F lerem ruata Republic Veng Thlang unit in Zai rongbol na aneya Bible Quiz Organizing Committee Secretary in Aizol area GKP report lang puile Bible Quiz wat sai ani dana soya quiz ni chunzomaniya bial parukin inti siak na anne zanhi na October ni som pathum zirtop zana nei chunzom le in nula silal mangai zwali Organizing Committee Secretary in Channa le pathian he da in koltir na aneya quiz master in elna kai shwain bial paruk bokin inti siak na anne ani October ni somni sanghi somni pathum zana amun ngaya amor bok na final round ne yani anga Organizing Committee in a som angin MGKP shwai tu tele Aizol area GKP Coordination Committee shwai tu hluiten until puyang KNP Subcommittee meeting ne yani October ni som panhi sanghi somni pathum ni ngani chunudar khat khan Fellowship Department Nwaya KNP Encol 2 KNP Subcommittee chu BCM Headquarters Office Meeting Room ma an chukhoma He meeting hi Reverend Z.D. Roding Liana, Director Fellowship Department in Kai Shwaya, Nula ke laram thiang limi KNP Promoter le Subcommittee Secretary ni Bokchuan report lang pui pe in thungai twa tura chop chwa agenda te asoifi angal bok. Secretary report in the Thailand zinga Mizoram pum huap KNP lem chantoi inti siak na chutluang taka zo felani thule. He inti siak na hian unit somli pathum zetan tel thote loman pakhat na achanga pathum na ba ka top 10 na lang midang pasari te loman le mimal choi moi na shang pe kani thu tar langa KNP leaders trainers meet July ni sari sanghi somni pathum khan ne ni thule trainer te in kai shwaina bu Reverend Z.D. Roding Liana Director Fellowship Department in Tlangzarin trainer te po pek fil ngalani thu tel bok Hei baka hian KNP Subcommittee in Laurel to angin in chungkhur nuam le hlimom no pangtita na buat saya chuldan questionnaire buat sai chu committee at clear non ni in abo zui dan tur sang ngai to tel ni in Fellowship Department committee at thlen ni se ti ani Reverend PC Lal Sanglura kan chenta Reverend PC Lal Sanglura bial to pastor Chanchin kon pastor bial chu October ni som pakhat zandar kwa khan stroke wangin chatuan ram min pan santa
Reverend PC Lal Sang Lura Ruang hi October ni som panhi sang ni som ni pathum chunudar khata BCM biak in Central Church Aizola avuina in khom nei puin venghlui thlan muala ro pui taka thla lia mani biak in lama voina in khom chan ma hian in lama thla na hun ser toy manania Reverend Kelal nun sanga bial to pastor in hun kai shwain chongchai na in athla biak in a voina in khom hi Reverend Arlarin Tluanga Executive Secretary in kai shwain BCMIO in Reverend Vanlal Muankima, Director, Pastoral Ministry Department in Arongbol na Chanchin soya. Upa FI Kunga, Chairman, BCM Central Church le Upa Laltan Lua Zathang, Secretary, BCM Central Church Tian Pathian Thud Siarin, Reverend Arlal Biakliana, General Secretary, BCM in Thutsa Asoya. BCM Central Church Zaipol Ten Fagnalasa in Reverend Silal Hungliana, Aizol Area Development Committee Chairman in Malsom Chongchain Vui in Khom Kharta Ani. Reverend PC Lal Sang Lura Voina Hian, Akwang Chunga BCM Assembly IOT, Biale Tual Chung Kaushan IOT, BCM Thoktu Ti IO Baka, Pol Shang Shang IOT in Pangparda in, Vui in Khombana Pastor Te, Upale Rongbol Tu Tele Biale Tual Chung Kaushan Shwai Tu Ten Tha Anlak Puya, Venghlui Than Muala Pumin, Upa Sila Ro Puya, Secretary, BCM Venghlui Chongchai Na Tha Liam Ta Ani. Reverend PC Lal Sang Lura Thi na hian Mizoram Baptist Kaushan Pumpuya Fan Chuak Ngala a Chanchin Shia apyangin an lai natin an sun tak zetani BCM chuan chanem ngai taka ronga lo bol to na te sherengin arong bol na awanga lom thu soi chungin uile za takin a thla liam ta ani Ramthim rongbol na Chanchin ni lo ngai thla ang u Chakma Mission Chakma Baptist Kaushan Assembly voisom na in Chakma Baptist Kaushan upale rongbol tu Departmental retreat le seminar ne ni se tia arel bo zuin October ni som atanga ni som panhi sang ni som ni pathum khan BCM biak in veng lai lungsena in thoina nung rombung som panhi chang khata changa chang ni ti thupui mangin retreat le seminar ne ania Retreat Speaker Reverend Dr. C. Lalruat Thanga, Director, Chakma Mission le Executive Secretary, Chakma Baptist Church le Seminar Resource Person na Mipali Mananni. Hehuna hian kaushan upa somnga panhi le rongbol tu somriat pathum anvain za somthum panga antil theyani. Seminar hian thupui shang shang zirin Reverend Lal Biakan thilpek rongbol na ti mangin zirtir na apeya dangu age lal hulianan. CBC masona atan thilpoi mo ti te. Reverend A. Kanjojoy Tongin, Kaushan Vian Him na Chungchang Ti Le, Reverend C. La Remoyan, Upale Rongbol Tu Te Hlut na Le Poi Mo na Ti Zirtir na Anpebok, Retreat Le Seminar na Chung Hian BCM Lungsen Pastor Bial Zaipol, Chakma Baptist Choir, Venglai Kaushan Zaipol, Lungsen Kaushan Zaipol Le, Mahanaim Kaushan Zaipol Ten Zai Rongbol na Annei Chinani. Tunchum CBC Upale Rongbol Tu Retreat Le Seminar ta na Sen So Zong Zong Hi, BCM Venglai Lungsenin Antum Vekani. Chakma Baptist Church hian kaushan fellowship le house fellowship telin somsari pariatan oma pastor bial som omin kaushan upa somkwa pakwa le rongbol tu zathum somthum pathuman oma kaushan member sang ruk zanga le pakhata nom mekani October nili sang hit somni pathum khan Chakma Mission Field Committee meeting chongteya neyania meeting a hian field malak nakal mek te thlirin kumtharata na plan le budget dra mandan te an clear hawani October ni riat sang ni somni pathum pathiani khan CBC biak in town church Kamala Nagara ringthar somthum pathum in baptisma an changa heng baptisma changthar te hi September ni som pakhata changa ni som pali sang ni somni pathum chunga formation week an mana changa pathian na thokal zel changa ringthar te anni Arunachal East Field October ni kwa achanga ni som pakhat chung khan Galo Baptist Union missionary tele evangelist ten Upper Subansiri district lama outreach program an manga ni khatna October ni kwa a lushi khwa a kalin atuk October ni soma tode khwa an pan le a heta hian khochunga in omzong zong in som pariat lo in chongchai na an mangani he outreach program hi missionary pusi pa chunga le tlangwal wanal tlan chu aten an kai shwayani Arunachal Far East Field October ni Rukzan Khan di Banglo Hitnam Sai Baptist Church Association Shwai tu te kaushan shang shang Bomjir Anugra le Mika kaushan tetlo inan fet swaka kaushan hautenian hun chatakan mangani
October ni sari khan field chung circle pahnia kumlama upate tan in twai tharna program an neya Mangole jia khwa akaushana te hunan manga research person te Reverend Z D la rozwala FP lal chathanga kelal chan himaten hunan mang Arunachal Westfield October ni sang hi somni pathum khan apatani Baptist Association Youth Department huai hotin Northernและ Southern Pastorate ABA Youth Leadership Training neya Northern lama hian missionary nula age minglupui le PFH Vandalian le arammi pakhatte resource person manania Southern lama missionary pulal mingmwana le arammi panhi te resource person mananni October ni sompali inrini hian Arunachal Westfield Zero missionary ten bu sengpui rongbol na anneya Christian la nilote leleta bu sengpuin hunan mangani Jharkhand Field Mizoram kaushan kalphung zir tura field ta changa antir local evangelist te chuan an program mangzovin tluang tekin Jharkhand an thengle ta a September thla khan kaushan kalphung le in koldan kong shang zir turin field achingin local workers mi panga Mizoram tiran niya Reverend Israel Remtluanga Field Director Baptist Masihi Mission in Lo Thlengin BCM Bazar Veng Lunglei nen an lo dong songa an nongbol dan tur derwa manna an siam puyani October ni sari sang hi somni pathum khan Kurumtan bial chuan kurumtan kaushana inkhom pui nein hunan manga pathian ni choma a baptisma inkhom nein ringthar baptisma changmi pathum man oma chonua lalpa janria sacrament kil ho ani bok Sikkim Field Filter honani achanga matsaberatan October ni roka changa ni kwa sanghi somni pathum chung khan BKHP lunglon unit 10 Sikkim Field an tloa Field chunga kaushan shang titlo in rongbol na chata kan nei ba ka an kaushan tlo te hne na thilpek hluta kan pe ya kaushan hautele missionary te an lom hle tunkar top le kar le lama kaushan program poimo te hilo ngai thang u Voin October ni sompali sanghi somni pathum inrin ni nileng khan Communications Department malak na in aizol khopui chunga pastor bia le tual chung kaushan Chanchin bu enkol tu Departmental Christian Communications Workshop BCM Central Church Upper Republic aizol church a neyani Natuk October ni sompanga sanghi somni pathum pathian ni hi NEICC chongchai ni NEICC Day of Prayer ania Kumin NEICC chongchai ni thupui chu chanrwal hit sakna ani ti thushil tu bungli changkwa aniang Hendi den sen hian NEICC member kaushan Paul shanga pastor tele thusoi rongbol tu engemaw te po in mani kaushan nilo kaushan Paul danga thusoi rongbol na nin ankal do na ni General Secretary Reverend Arlal Biaklian chuan naktuk pathian ni jing in khoma hian BCM Khartenen Salem kaushan lungleya hunan mangang October ni som paruka changa ni somni chung hian BCM Noya Pro Pastor kumthum na mangmek ten BCM Office Ser ko na ministerial training an nei dona Pro Pastor som panhi ten he training hinei tura base yan ni Pastoral Committee malak na in October ni som pasari sanghi somni pathum chang hian BCM Noya Pastor paruk te chuan Christian Hospital Ser ko na Pastoral Counseling and Chaplaincy short course training an neyang Narwak dil the kan han puanga nge Pastor Narwak Baptist Church of Mizoram Noi Thokturin Pastor na panga arwaka dil na hi October ni somni sanghi somni pathum thleng thelu theneya application form hi headquarters office Serkon executive secretary office aizole longtlai ate lak theneya BCM website chingin download theni bok Missionary Narwak Mizoram Assembly in Thanle missionary interview ni tur a hunrat matsak chu a inral do na wangin dil the hun le interview ni tur hetiang hian ti danglamani Baptist Church of Mizoram Mission Department Noya missionary na thoktur mi som panhi lak turania pathian kauna shiale in petan October ni somthum sanghi somni pathum ayat lai lawa SSA General Secretary Mission nena plain paper ziakin dil na thelu theyani dil tu te chu October ni somthum pakhata written exam nei turania November ni khat sanghi somni pathum jingdar som pakhata sapu pale pubuanga hall BCM headquarters office sa interview turani Assistant Professor Hetim BCM Education Department Swan Hetima Thoktur Assistant Professor Pani History le Psychology Department na amamoa pathian rongbol na atana in petele thokdu tetan October ni som paruk thlengdil na thelu theyani Khatizong Tunhnai Chanchin October ni nga le ni som pali inkara kaushan rongbol na Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho thei te chu ni e